Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Yeah, dali, 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 dali. We are back again. Uyangithanda. No, ufuna mgurasho. Episode number something. Sezolishana lapha ehlathini entsabeni. As you can see. Bafethu namhlanje sezolishana yabo. Kuna madam la ufuna ukugurasha lo munye madam yabo. Niyazi nani bafethu ukuthi vele emhlabeni is all about gurash love. So bafethu ngiyalo ngihlangana madam yabo. Angitshela isitori sakhe ukuthi no. Yini la ibonelile lapha, la ibonela lapha lafuna kuyizephuna yabo. Bafethu asiyena njalo. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Madam, right good. Yeah, nami right. Nathi sivukile. So madam ngifuna ukuvisisa la kule dzaba yabo. Ufuna ungitshela yini lebona lapha kulo mfati la. Lutho no. Hey, kahle kahle lo mfati ufuna kumendana. Uyamthanza noma khona lo ufuna ukuthi lapha. Like ngiyamnabela. Ay. Ke ufuna ku asungitshele ke wona isho ukuthi nginabela kumena sona so. Kumbe lokunye vele akusakhulumekini. Ya ngimnabela mara lo nginakela kona. Eh. Akudingi ukuthi ngaze ngikhulume la yabo. Oh sekwenina ngithu. Yeah. Manje wona nje ukuthi njengamlanzi damtshela njalo ukuthi amnabela. Yeah. Ay okay athi ngabudi kakhulu. No, sho ukuthi ngamlanza manje umuntu abe usho njalo. Yeah. Ngoba phela ngizame ukukhuluma nawe wathi okay namhla vele langa le right that's why ngicine kuya yabo. Kusingihlanze na. Akuna story yini? Yeah. Okay wena ngikhuluma nawe mase ngibuya naye yabo. Khuluma sohlangana ku noma khona la yabo. Yizo sikhoko sami songangishiya kuna story yabo. Story enganje yami. Sure. Awe. Bafethu. Oh sikhoko sami. As hesitate is no king long phela kumguraja kudzala ngimbone yabo. So bafethu mina kunanginga I have to do my work. So nyalo ngiyolanza lesiphalaphala ngala yabo. Ngibuye naso bafethu. Adositshela manje wasino lo ngifuna kumzipha. Ningakhoda kuthenga the thinging the brain bafethu asiyenze solanza lo Beyonce ngala. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Yeah, dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Nyalo ngikunikisa kule ndoda leya lethe ngiyakufuna yabona. Mara ngifuna mawufika lapha ngamthuze yabo. Bafethu yeah nangu Beyonce ngibeka umlanzi siyabo. So nyalo ngimikisa to kwasikhokorito wabe yawamtshela no wena ufuna ukugurasha bayokutshela lokho ngiyadlala. Okay mara mina ngitshele madam ukuthi ngifuna ukugurasha yabo. Yathi uthi nikugurasha ngiyakanje nekubuka ngawo. Ukugurasha. Angithi yazi ukuthi kunemuntu kunekuthi umthanda ngene. Sekuba nalo kunye ukuthi mangamthanda umendana. Yena usho njalo so nyalo ngiyakumikisa ukutshela naye yabo. So nyalo already usingaye. Yeah. No bafethu asiyeni besamba ukumikisa bayokugurasha. Uhlangane lapha manje. Ngizafuna ukudzabula. Khuluma ke majayibani. Sikhoko sami. Nangi lo mfati yabo. Mara bafethu ya ngitobashiya mina nyana yabo. Bakhona ukuthi bamtshele yabo. Ngiyaphuma mina kule speech nangi. Phela ngamsaba. Ngitshela ukuthi ngiyadlala kasho. Kunjani phela manje? Manje mina ngidinga isikhawu sami nje sokukhuluma ngaso phela Facebook. Manje ngithi ngasengifunile phela. Siphi isikhalo because mina sekhohliwe phela ukuthi Like awusangiboni mama. akona ngiyakubona nyana just ukuthi ngikhohle ukuthi sigcine ukukhuluma naye ngendlela. Manje mina ngifanga ublaya kunabela phela. Bangami nginabela kade ukuphi la kuzoyithi. Kahle kahle nginabela mama. Oh ngizolo ngilethele yona la ukuthi utomtshela nje ukuthi nginabela. Manje ngithini lo? Nako kuthi umuntu asuke amoshe isikhathi sakhe etekuka dokutshela neduty yakunabela nami ngimoshe isikhathi sami nje kuhlangana nawe ngitshela ukuthi akunabela. Make sense kimi. Manje mina ngibe njani phela ngichazile. Lapha nginabela over mina. So unabela mina noma wonke umuntu la ngaphandle nginabela. Ngibona kuphela plus isilendo esimeke amnanzi. Manje mama ngishini namba yakho ukufonela. Angifuni ukukunika inamba yami. Ina ngifuna ngendlela yona nje. Ungiblock Facebook. Unfriend vele ungasayithi nje ukungicheka Facebook. Angifuni lutho lokumhlanganisa.
Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Mina ngifuna ngisuke njani? Mara ngabe nje manje wamthembisa vele ngamthembisa na 00. Kudele ngitomthembisa kona vele ngichazile mina ukuthi kudele ngilekuthi osihlanganisa mina. Mani bafethu ya kubi kuyanyiwa so manje the way ahambe ngakhona madam angayithanda mara sengidoba bafethu manje angiswabisi madam ndendlela usuke ngayo la ey usuke ngespeed manje kuyabonakala ukuthi ungizima manje ufuna ungitshela isikhathi yini le wrong awugcwali ngamadam Kudele interesting kuyi. Kuthi sengaze ngivele nje kudele kutosihlanganisa mina naye. oh nemuntu ini Mina nginamuntu. usingile wenza ngomfuni Awu kudele kungijabulisako kude litho lokungijabulisako. Nje nawe lenzaba yakho ukuthi udosihlanganisa le. Ngiphathi kahle. Ho phela mina manje ngiyemsebenzi wami ukuthi yena athi yena ngifuna wena ngithi ngivele ngena lokho sewena vele uchamuka ukuthi I know mara lesinye isikhathi abantu abanengane yabona bese kuba kuthi kunalenzaba nayo yabathi salt COVID-19 yabona angengade yabona ukuthi usingini ngento nawe yakuhlukubeda mara wadi yabona and isikhuko sami sithi yakunabela ngeke besitokunceza yena nyaluthi Hayi wahluphe wena futhi. Kude umuntu lenaye kude la ngihlukubetaka ngiphilela impilo yami nje. Uyabona ngifree angifuni umuntu lo tongibangela stress and so long ngisho kude lokhu interesting le ndiye ukuthi udosihlanganisa la hayi ngiphathi kahle and bobe kuqala nekugcina sewena vele kumele ngomthembisa lutho ngiyamchitha madoda ngiyamchitha ayi kubi okay madam hey siyabonga isikhathi sakho siyabonga shemambe kahle siyabonga madoda madam ngiyanitshela manje lo ukuthi umbone wamnabela bamthanza sorry mfethu nibonile nani it is very much nyising kubi every people is nyis yeah nyela sengikhuluma English every people is nyis bafethu yeah nami myself madam no sorry sikoko sami bana sorry yabo mara plazini la bakhona lababukela ke ba khona into okubuka kucala ngayo yabo and to WhatsApp kuma ngene njani phone number ngiyifake lapha ku description lapha ku YouTube bayithole khona batokufonela usho ukuthi ne Altigram mus kumbona vele ufuna yabo medical Nabo medical. I know sikhosama dark yabo next time yabo yizo njalo hey awu bafethu yeah that's how it is kuyabhedza bamjubile kakhulu bamjube to an extent ukuthi nami ngabajubdi bafethu so bafethu akunankinga this how it is uyangithanda noma ufuna mgorage sezochana bafethu this is your boy King Majevana the yellow bone the one and only so bafethu as I said here's the brand play that bafethu mafuna t-shirt WhatsApp this number 0665977800 or ucomment lapha ku comment section ka channel N or comment on King Majevana TV bafethu see you next week Friday love you all thanks for your support injalo asiyeni dali ungibonisa ama-feeling dali ungibonisa ama-feeling dali